di Irirai Aceh Timur. Grand opening Lembakri, di Istanbul. Grand opening. Ini jalan utama nih dari Jalan Medan Banda Aceh. Ini Istanbul guys. Ini guys di Istanbul. Lembakri. Oke guys. Kari kambing guys. Lembakri. Menyediakan kari kambing, daging panggang, daging rebus goreng, ayam goreng panas, goreng tangkap, ayam belu, kari kambing Lembakri guys, Abang Banda Aceh Medan. Oke guys, assalamualaikum guys. Ini kita brandnya Lembakri. Ini nasi kambing khasnya. Sekarang alhamdulillah grand opening di Istanbul. Jalan Banda Aceh Medan. Jadi kalau melintas Jalan Banda Aceh Medan mampir di Istanbul Kopi. Nah, di sini ada Lembakri menyediakan kari kambing dengan berbagai masakan menunya. Biasa guys, ya guys, luar biasa harum. Lembakri, Wah Blangong, ya, ayam goreng, ayam tangkap di dalam dedaunan apa nih? Oke guys, ini namanya ini. Mantap guys, lihat tuh, ini pendamping desa untuk TPP Aceh Timur, diundang juga guys. Makannya selera guys, enak kali guys. Mantap.